mozzarella paman gembul nih guys. Lokasinya ada di Stadion Pakansari nih guys. Ayo guys, langsung kita cobain aja. Mau nyobain dong. Di sini bestsellernya apa ya? Di sini bestsellernya saus keju nih teh yang paling laku deh. Ya udah bang, mau 2 ya. Jadi nih guys, wow guys, lihat dong gede banget. Gede ini cuma 16.000 loh guys. Nah, kita cobain aja ya guys. Bismillah. Guys, pas digigit crunchy banget guys. Sosisnya juga enak banget guys. Bukan pakai sosis KW ini. Pakai saus keju sama saus cabai guys, mantep banget. Masya Allah guys. Kalian wajib cobain nih guys. Corndog mozzarella Taman Gembul ini. Lokasinya ada di Stadion Pakansari ya guys, depan Indomaret. Pokoknya kalau kalian lagi di Pakansari, wajib banget ya guys cobain corndog mozzarellanya Paman Gembul. Dijamin kenyang banget guys. Varian harganya dari 13.000 sampai 16.000 guys. Yang aku makan harganya 16.000 ya guys, yang paling jumbo banget ini, mantap. Oke guys, udah dulu ya guys jalan jajan kali ini.